Kan long kajan mit ka bansa jingkan mau ya kador bash nong Lion Mission Compound Juwai. Namar ka jingtang bonfire ban pediang yaw snam tumay menta ka kenti. Kalakan jo syak henripo snam ni Diamond Jubilee. Na du balas dang ya ka house nam kat kandai spa henripo sao. Kum kadak ka jingkaman ya ka ni ka jingdap henripo snam. Kador bash nong Lion Mission Compound ha kajan mit lifeway trik no pra. Kalapan long ka jingalang kerpang hamadan ka biar skor. Haka ni ka janmin lawan ban pensngan ki khun jo ka dorbash nong da UMP Rajya Sabha Dr. Wanway Roy Karluki. Haka jingdon lang uduloy ka ilaka Juwai ma Puromon Kenjing kinongalam shnong bat nong shong shnong na lor kiwe. Hadien ka jingalang UMP ulapan here kin ripo tali ki din kumrit patang ru ya ubon fire buat sa ki jingruai kerpang balapan kret ki khun jo kador bash nong kendiat syapang kador bash nong Lion Mission Compound Juwai lasengya ka kum ka club house nam khat kendai spa kendai house nam khat pras pa san posau lawan seng school ha Juwai da ka Welsh Presbyterian Mission ha Mission Compound Juwai ka ba ki ju khat suwe lenter hakata kapor bat ki brieu ki khat it poskor mentala tip kung ka Lion Mission Compound dorbar stong Juwai. House nam kat kendai spa arpnyo ka club kelas dang ya kabam kana kubleis nam barim bat pedang snam thamai ka baki ong kabam do kut snam bat day house nam kat kendai spa nrupu ar hadu kat kendai spa nrupu lai kadan ka jingakran bandan no da ka bonfire kenang baki temen ki kenthe bat kena rit ru kin yo penya shimben talang. Layat ho bashwa kita kisnam 4 judan ka bonfire ha Juwai kalong ka jingstang ka pathamai bat ya ka bonfire baningkong lale ha ka lifeway tarik no pra khat khandai spa nru sao. You